28 by'okwezi okwa kashatu. In fact, if there's any woman that you want to celebrate in your life, zaha Facebook page yitu Ronda TV West otugambire Noha will be able a little later to sample a few of them kandi tureke ngutwasa kwanchemerwa nabo omuringo guri nkogo. Now tuje tubagambira ngabakazi bijene bakore imirimo itari yemwe nemwe emwe mirimo je barukora n'imirimo yo kwabine passion konka abandi bijene bakore bindi bigumire konka abandi nibagendera umurayinejo you know bakore ibintu biri so impressive and interesting. Now hano ya TV West ko kwana tureba ntunyerera tude we have someone that makes things happen we makeup artist makeup person witu hano ya TV West bamweta Marion yanyagita wakasheshaka nogamba chi Marion nchako mushaka mu ka office keye rera bazante ko biri rera mpu gashi nenya ndikwiragura gachiko ngana ndebekana sanchiza ndo cyane cyo kubano bereba nakanyiro. So this morning we thought why not leka atugambere kintu cha makeup you know wiro yacu maramu na nibindi biri nkebyo and how she started out has ugumutamufaho ugo nawe no this is a specimen this morning but she's also a colleague konka mtenda kureba how it actually comes about yaba nakora ibiti bya makeup. So Marion nakwachira izina lya audio nyine niri amazina nira kandi katumsimba Marion konka iriya business nyita Marion makeup yeba remirimo ya makeup nyoshire kushanga kuri mu ka office kawe Marion ni okora makeup necinde cyuwa ejire necinde cyabe no kunda even ukiri muto okachitandika ryari kugira ngo utandike kushanga uri mu bintu bya makeup chinti chinashomere ngo nazo mu class banyigisa kumara nk'imyaka nk'eshatu konka kunayeze kushoma nateka acharante ko misho uko semirimo yato nojimanya nashitama nateka ubungo nko mukazi nareba ngo uko semukono nasho kiri important nateka makeup abo kuba ni business ina bendamu nembasa abo kujya nkanti innocent ziri kumara nareba ngo makeup najikora nimbasaganyiramo mwene bintu bya makeup tubiri kusera munonga kujya mukoye nakasenge gacebe niko watandukana kujya tubiri kusera kandi no kuchirayo konka nogeza wonko mukazi okay now hati banzo tugambire bibyo inaha then tutandikena na muntu witogu so ni nkosa products nyingi konko kuchira munonga wane ndo mumoga ubweje okosa original products no jirebeje black oppo konko mushijano baso butachenga konka bakazi bo Asuka bichenga of course mutugambira ngo honey buy me this one kongaturi amasi a lot of money ejeje fit me na yon original one of client mostero mugore yibanje no kose original products reka ngo umuntu yargeje kurunje munonga abo kuba umugore ni kikuru na no kuzasete ni kikuru. So to umuntu wito kuntenda kumukora chat umuntu wito kuntenda kumukora ka simple makeup kata kutwara bwire jangu nawe arebekeje. Okay so kari narebekaje konka yongero so mureba. Okay so let's get started tutandikireho ngarugo okora umuntu akargayo no mbanza uka powder kache ubanduza eyebrows teka uka powder kugira ngo ina kashayino kashayino kugira ngo akishora amteze chikaramu cyo kwetanga ni chikaramu pencil eyebrow pencil ikwato hojabo kubano yayisigira kashitana yakayaka. Okay, meanwhile wano korebyo atuguza n'ikiganiro citu abantu bingi bine entekateka different akwatene bya makeup abana bagira ngo makeup n'ibintu byabayayi makeup n'ibintu bitari byitwanuya so ngambere iwe no korota makeup kano hakuburi umuntu arasotera ko turi umuyayi nyoni kumanya ndi umuyayi konkanka nyenda kugeza kore kangu ekinda akore kizuro mu budget yanje abantu abenje bagira ngo makeup nayo bakayine yabayayi it is true konkati yabayayi nko kuba kumanya abo kuba business nkendije abo kuba n'abakazi bakuru bakora business ya makeup n'abana n'abajikora so teine mukama wayo obwiro bunoza kutomera nko mwana wasimya 4 abyumvaka nakora makeup utomera nko mukazi mukuru nemyakana nakora makeup abo kano mu muguru kwamha okay then ikindi wanje ngo turagishomere
konko kushanga turi mu kugu okikana kora abantu abakuza ha TV ukatandika ryari okushanga watu mwene experience ukajigatheringa okushanga washirana na rego rukora abantu abakuza ha TV katandika nahiza campus imyaka nkesha tenyuma naye training impora naza YouTube nkano kaha njana no muje nembabazi neshara okay so market nerebeka meanwhile abo kuba ari umuntu kushanga zimweza haso zite zikuba twine nukore ikintu konkoshanga tichukusimbuka market nerebeka wo ine connection zika n'ikindi uko twaza jar client yija umutazi kuko washeme kuba natwazwa mugambereje abo kuba n'ikindi makeup seasonal hati nkogo mu bwire bwa rent turafune ba client sabu kugira ngo abantu bari mu sibo so ezo nzuma challenges tukufuna okay humbire bo siyo bantu bakitira makeup tuba abantu tubakora mukoro bari mu sibo nitebekaniza Easter so umbwire nko butoka afuna client shananka ba nkugo nakora bana iza TV West okay so obwe kuberi season ni kariyari obwe kuchira kuba ushanga mukakora mukora jiza urgejesha kwa gatano aho ni mukoro kuruga kwa gatano hazamuka space abo kwa bintu abinja bakore mukoro batagetinga abana bahumwire batagetinga abana bahumura bamanyanga abana bahumura tutine school fees katebekana so mukoro saho no ina chance yo kusanga ngo wafuna client umwire w'abana bahumwire nanaya ko yaire ka pledge yakakwereza wabasutede okay that's really good. Sincerely speaking, Marion, wagamira umuzire wawe tinyowe mama nazo mintu byo kora makeup akashora school fees na nebindi byona akabishare shirimi yowe kunayeze kushoma nkanta kwendaga ko mcyara icyo kubaza nkandi ndebo kwinga ukuombera kuzomu rutoke ohereze campus yo nono biranga mistko mana nabazire mumba batakwenda ngo garuke umuntu ufumbere bakaba kureba aho uriyo mekamba inono zazuka nota kwekunda so kunayeze kushoma mzire na mjango ndio ninkora ka kosi so ya supporting ngire konkata na mugambira najantinza kugambira kubirara bimwe uko tamugambira ne ka kosi konka ko mzire nawe yibuza hashiyo ka kosa kota kungambira nka ukose ngane mu mzire wanje takuza kufunde bya makeup ko banu babireba na wori mfido horo mutu nakweta ngo wasaru no urajya kubi kandi oherize nanka campus ureba kweta wasaru ni so na mzee wanje akambuza tatu bano gendo kugeberangi then bakushashura konga kayeza ya that's the word yachikunda ya supportinga atindia. Okay. Marion, I know you're a married woman. Yes. Abashija babo kureba yitwa bo kureba aha. Okuza kugira ngo nakusupportinga ngo ze kore kintu nkeki. It takes a great deal of understanding. You know, does your man support you to do these things? Ninga no bikora chikomando. Na supporting of course konka nawe nareba hatu mukazi washomereye hatinze kugura zikaramu birangi konka haburungi na supporting abo kuba arahebura sheshere kushisho butarasheshere ukasanga oyine kizuba hati nkawota kutura nko namushija na mnonga nkanye oyine nke kizuba kwetenga kuba solved immediately omushize simiyero offerese nawe yaza ko iyo ko izakameza tizisigireho izakameza zabura bukose no kuba nutambura bugane ka chicken ni hatu wakoro thank you nko muntu no yefa ho ezo awasevinga niyo mushija no miyamba ukana n'ishinda abashija nabo nabaheza umwe babatine tugera ngo we nayi ngoza time nanye wancure kanoje chikuragara we so churunji na supportinga nishikora nachikunda bukubaka kubata ku supportinga ati nkushikiro nkabe ndio ko muhandi byo ni nkora handi murandagatana ninga ndio mucingu nteshire okay aha so far twaikahi namukora ka simple makeup bitari byo kora kasige na lipstick na ka powder ninjira no mureba yes we already see something okay now as we continue with this discussion Marion omukwenda kurebeka ngo wayekomero mu cinteci kandi wayongera ahabhangu
you know, as a top makeup artist ni bintu cyo no ukora okugira ngo uringe hukace ahabandi ahareve yabutosha makeup ejo kureba tayine mukama wayo ukwenda ngo renge nuguma no shoma because buri mwaka makeup nehinduka Eight event kora hati hakaharuho akasige ka curve hati kacuro haraho kari slightly curved n'ubwo bihinduka so nuguma no yega mukace ebina yegire 2023 tibiburuho hati so nuguma no yiga kwenda ngo ishora akoresherwe muke so mwe n'umuntu ukunda kuba ko uzabati bakashanganywa ukunabe nicumanya okucaye kirikare na kare nati no kwekiri icyo tukora turukurabaho okay you're right I see katugambe abikwatire na social media okwe kuyamba umukore mu rugo rwawe and the internet as a whole ne kuyambe social media ne kuyamba ku marketinga ikweza abanywani umbanywano amwe no kushanjiramo abatari married abatakabire married ababine functions media hatinkanye ukungu marketing mu rugo rwanje ninzo mu groups ushanga ko mu group harimo abantu 5 usindika muka nanka kawe umuntu amanya nakora makeup ningora nisho cya by the way I store wigs I style braids I do makeup so omugufu ni service provider full package no nyeta nkora makeup yes okay that's wonderful yare kutwegitaho kashesha kamino nyenda kwisi abanyoni bitu aba Franklins habo jelly bakugira ngo embikwatine kandi nana okunyirira nko kureba rubano ko isamajuta aga Franklins n'amajuta marungi munonga abo kubanga hwero mbirigwa kushanga gutarukoma wakashanga inwe yagura skin rush wine miburu then biguna manyama zomba ukashanga utaba muntu wa murembe munonga byari wakoesa Franklin Zabo Jerry ekindi zakutebekana kunje munonga then ekindi kikwena gumanyi no kugira ngo bashanga umaduka na supermarket zona ezikuri hihi konka notable waza Queen Cosmetics chombe ko cha Portville baje ko bashanga kunje munonga Vision Cosmetics chombe ko cha Abu Dhabi building then bana Fresco supermarket waza kunje munonga amajitano gashanga mwaga aga Franklin agakora ba Wisdom Creations then was said zibanda akwa Mugabe Cosmetics amajitano gashanga hoje and then wagumza muna gwe okaza okumuri ntunga mwaka Manvire and Sons kandi muri singira haruma 20 ngashari yabiri akwa Clear Supermarkets isimu noti mshanje mwenda 12-50 noja ko nogani n'abanyini bitu aba Franklins then ebintu base kubana bikugendera umuringo ogurwo munywani wanje okay so hazo umuntu yaba wonyine kwe yaba hazo ushike nkatina twara time byabe bya speed twara time mukora utisho turgayeje akasigo kakora perfectly abo abantu bakuba bari okwe you know they fear to start out abo kuba nko atugambera bitebinde bisera kandi kindi abazira bamushangana ba discouraginga nk'umuntu mwana w'umucinkogo urukwanenda kugira ngo azombituke what message would you have for them abantu nkabo abazire binentekateke tari kushana nanagambe nyumuziki namuzente naza gukora makeup tarashkunzire kare tarabirekiriye konkanyo nani bwumzira ariyoke tokamanya umugishago mwana higuri because nobasa kumushomesa na masters ashome na PhD agishome konke mirimo ya hato nojumanya because nyoke nkubende kugira ngo nindi ndumurimo gwa office hategesha nkabenda hi inabica binashomere nabo nabojo konka igisha no muntu ndatoyina nawo kumufuna why because akabesigera mu mugu ya shomere ya ndo mu gwa mubora yabara koze somutwe ninga koze mukono so nani bwabazire mwana warebe cyane kunda mu supporting to kamanya narahango buri nanakora baramo mugire nkeje kugira ngo mwana nabasa kuba blessed kuruga umurimo y'umukono all right hata waza kusimbira akata kuturaga ruce tuzagamba kigambo chikwatene neco bwesugwa obwesugwa ndukuyamba buta umurimo gwawe gwakashesha katwine Marion ni makeup artist witanu hari TV West kandi she's a whole package nakora ibintu bingi mnonga let's go for a break. When we come back this discussion continues shortly. Do stay with us for Takaruga. TV West kandi program Simuka, a very special edition to celebrating abakazi in the build up to the Women's Day. Chiro chaba chara ni cha nyinchakare
ebiro 8 ebyokwezi kwa kashatu, and we want to celebrate all the women out there, abantu ababene bakora ibintu by'omutano, you know, harunke mbere for example y'abakazi bakora bangati ko kutwara nkenda mushatoka kibasesha. Can I take this opportunity to salute abakazi mwe n'abakuruze? Neba rero bateganisa shi rero bahinga ho buru no mugusho mushanga we natachubwendeza mboga ino banje namnywani wanje yayemera rwajura petrol station ndewe naguma nayo buzabuzaho nsine chikatagumizamo ati kambe ni nunchirwa akahoho ka petrol. So mwabare manzo ubu kandi akashishaka hano in program simu kandi wa celebrating ncho a program is dedicated to all the women kandi n'ibimwe mukora. Kandi this morning we are featuring our very own hano Katumusime Marion, our makeup artist. Wajangweli ya business ni Marion Makeup. Marion Makeup. Tuna specimen wito gu. Audience kwa makeup. Kandi tukurebana na Marion ekintu cheye hari. Wow, this person now is looking really. I can confirm na rebe kaje kutizo kuyaba dizerata okuyaba ijere. Nabakuburize tukuza kuzo muchumuro Marion. Abikwatiri nekigambo cyo gwesego. Abokuba business tazumuna zumwe ikigambo cyo gwese gwo mwasha kuteza abantu empi shanga umuntu kasenteka waka muha you expecting a service uchiburyaho esimu zubura uchiburyaho umuntu atanka ko excuses. Tell me about that honestly. Obwese gwanda kuyamba buta business yawe obwese gwa kirya hariwe kuba mwese gomba clients bakakuhereza mo clients nga kirya hariwe kuba obwese gwa abantu bakakwihamu obwesigwa ko kutwakigamba. Obwesigwa nywe ni nkiranka kintu kikuru munonga. For example, haro client ankamino moyite tukora. Client na kubookinga kare kuba very sure ngo noza kumkoraho ni service provider weye. So kiriya hariwe ijo bari nyine nango nkita makeup artist no yine kugenda a day before the function kugira ngo umugoro tamustressinga abe nakureba because nibinje kwa muri yamu. So kiriya hariwe kumwesiga otihira amasumu because nibinje bakuyamasumu ijo barakayika sente yazirire nakuwe akiyamasumu. So obwesiga ni chukuru nyonkanye ingambara abakozi bagenzi banje kugira ngo umuntu yakwa sente zeye mu respecting otake esma ahashaya muheru akakutera torho abukwa nati no kutanchira nkegisha kandi ahakoma kukwesiga no hakoma kwereza abakiransi abandi. Okay. Ari mutonyereza kamise jate ndamugambi zina yangira ati Bob Zimburi zogo mucyara rugambo rw'abakazi muri za saruni. Tubaza mu rugambo ine kibakoronda. That's cyo. Abinje nuko bakutwaza ni atiri ko kuba kugira ngo abavuji ba boda ni recent. Abazina n'abatazini. So mwende nyowe ni nkore byanje nyine bwe rugambo mazina. Because client na wowe nta client kanibanda kumanya rugambo no bari rwaje. Shana no shango bwiro bwinji bakushitama ho baba redundanti. Bazo mumbozi kandi cyo nicurunje rugamba client kamufura bize mukamanya na damo. Nawe kaba client sabandi rugambo tikuru. Tikuru maziko. Okay. Makeup ero hemyaka nyinga buri mwana asakora makeup. Makeup ero hemyaka nangwa obwirobo noshanga kumana heza P7. Nina yagira ngo mwana aje kazo gukora makeup. Mwana anje kazo gukora makeup because tinyine sente akuba makeup ni ikintu cyo ine kutandika nakasente kache mnonga because products nozereba have original na dupe. So omuntu yaba atine kasente katanchira dupe products na mpora kwakaba kubimanya hati nyo thinka ko sa dupe products because client wanje mbanye ndaringe mije abonere. Okay, tukugize okuhendera. I know twagambire habikwatiri na entekateka y'abantu bine, especially the older folks n'abantu abakurukurumu abikwatiri na nentekateka yabo ahabya makeup. You know, abakaza bishija ushanga batima ko ngori omuntu no ari botire makeup baja konkoguna nkaswa mucenga rero hatoro kugitera wesh. At that times abantu bari kumisjudginga ahabo umuntu go gukora. Has that happened to you? Not yet.
To be honest, not it. Because makeup yindukora nomureba nko yagumari Beth. Yes. Hariho kukora makeup nangwa bintu bakosora urimo kugira ngo ne yabaganda. So makeup yinkora it's so calm. Yeah. Ni simple makeup. Umuntu nagumagwe konka otekaho difference kugira ngo no mugore. Oh yeah. Yeah. Okay. Oh, that's nice. That's atakaba ko mutahiwo bujenyi atakaba nkachi umuteka ka simple abakam. Bimwe bitebekiraho sofa umukora makeup umukira kakuwamara ninka bintu ki kuko banoreba n'ibintu bingi konko kucira mnonga funaremo emkago connections ya n'abanywani abo bana abanywani n'ikindi kikuru nayifura bize nanyabo kugira ngo kwentandikire nayifura bize tuwashita makorere ngaro kushabikuza yamushija umzire so mfuniremo abanywani bingi mnonga kandi abanywani of course nibakuretera bakinayansi bakureza sente uzikora muri cyo rukwenda. So you can confidently say you are living off makeup. Yes. Wetari makeup kuruwe uryumuka urya mu amata tu charutaga ibanda agenda kotari wa okay. Thank you so much. Reka turebe umuntu twina atari muteta nagamba expectations zabo yine nyabo na look yo watunga. How would you rate makeup artist wow? Webale Bobzi, webale Kuntaya Isa, webale Marion Kundeta kumboneza. Ninjira batandukana nitwa Kashonshele Chaka, mwarebo kunija nimpsha na nahatokunda. Biyale harwentaniso yamani. Bito muntu bakoraho ni Beth akatukunda nanye ndiyo mukozi aha kitongole cha Vision Group. Yeah. Ninkora Radio West. Shoma makorogori nyakore. Ninjira ngo nekintu kirungi kurebeka je nko mucyara rebeka ngo wagira hempinduke yuwareta. Marion ni shabangu kameka pako wakorana kwako emichweni yejo nko kuwashobora tari mubuyayi mweno muntu wena namnonga bakazi namnonge minyeto mwisha mahajero muntu witu Marion Makeup murebeke Jomband because abantu nubakunda abantu bakurebeka je namnonga bashija umshija takuza kushanga norebeka kubi hariho Marion wayetera ka makeup keye akagenda ni wori kurebeka nkabo mucyaro ko tine kiyayekora mwena abacyara nimbatero maranga rebeka ngo wayita mu kitini sa wayita mu sente because tino kuza kuzikuteka abashija warebeka kubi umshija nakusiga yes. Thank you so much. Beta Katkunda, our very own. Marion turukwendera nyinshi akanecho cyabakazi kunka intanda iwe wakwenzire ngo umukazi uri yaheruko amanye cyo wakwenzire ngo gambira umukazi. If you had an opportunity, I want you to look into that camera. Ojire cyo wagambira umukazi iwe nko muntu koko uri umukazi no gwire wamara umuhaseji. What would you want women to know? Urukweye mu kamera nico cyakare kusheshiro cy'abakazi nani bw'abakazi umwe n'abariyomka namnonga abakazi abaguma mukabashomere n'abatashomere ngo umugizi wo kureba ngo mwashitama mwatekateka kintu cyo gukora business nkanyo ko natandikira abo kubana ikintu cy'ukuri munonga akubana nakushobora ibintu kunkubira entara shitambere nketereza ati nkabendi yo mukashitami so murebeke ngo mwashitama n'abashija banyu umushija nakusupportinga yanachukunda kusupportinga akutero ka business kakuyamba mbwire bo misho because wo yo muzire no inabana kandi abana n'abantu wenda kubahonya nyincakare. Wow, Marion Makeup no yaba nuto atayise akasheshekera izuba and that's the message. Iruka ugenda kugicu wakora utakagumushitami nyondi yo mukazi ndafa ukagumushitami nyo cyane no kuzara abana abo bana bo ryo no kuza nibene umuntu kubarebera and you can't only bank on the man. Ebintu cyakari kubya kubya hinduka what if the man becomes incapacitated ebintu hagire cyabo kukashanga umuntu atacirumagara genseje where do you go? Tandika okore wareke gumanurira engaro kandi kindi to discouraging in the strongest terms possible ibintu byo kushanga uri mu rugambo uri ahamuzugo niyo no bekizibu niyo no tongana apana akira koine gicuba akakozesa oshange niyo uri mukazi w'abantu bari kubasa kwese sites women like this ba Marion ba Beth that are changing the world no basa kubegitaho niwe ense turamo base kuba
no jindra. My name is Bob's program is Simuka twasigazeyo bisi oyo naje kwenda gamba nchakare n'ekiro kitu cy'abacyara ninyenda kwendeza abacyara bona baryokwe ekiro kikuru kirungi mureke tushitame tujaguze ekiro kitu na munonga wandiro magara gese omucyara Flavia Muhangi kuri Gitega kitagata kizo bigara ninkukunda munonga ninkusima ahabwe byo rukunkora webare munonga habwo kube kindi nabwe cywantiremo mwe n'abacyara bona nimbendeze ekiro kirungi abacyara batahi banje abindi gukora na baha Vision Group na nabandi bona baryokwe mureke tujaguze kireki no bwegendesereza kandi tugire kihango ekitwatebekanisa kureba ngo twayeyongera kugenda misha. That's right. Happy Women's Day. Nanye nyina wantiro magara genseji bamwita Komisha Immaculate okurwo muri banda cyatanga 1 ni mwendeza ekiro kirungi abacyara abakora ataruwe nkabentariyaha ni mukunda munonga kandi nyencha kare rumere izoba rungi katwendera abo ko bari batakagamba ari banyi nabo baracyo kutandika kora kandi bararanyiza kora but also the kana mtiyo mama wanje Mburizi Margaret aho mu Rubiri Church of Uganda. Thank you so very much. And also my wife nakora msiyo baby yebari kupinira umuntu amani and all the other women out there abayene bakora ibintu by'amani bikutangaza including a very own abitukora nabo hanu mwe bari munonga tubendeze birungi. Have a very lovely weekend and happy Women's Day to you all.